I ćao svima, dobrodošli još jedan novi gameplay i danas igramo Papers, Please Day 2, to jest nastavljamo od drugog dana tamo gdje smo stali, dakle, ček samo malo približim igru, super, ne, idemo walk to work i da vidimo šta nas danas čeka. Danas je 24. super, oko 1982. ali danas je 2015. ne veze. Dobro. From today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Your button will inspect it and install it, check all passports and will carefully of this. Then you'll entrance with Aha, dobili smo sad i ovo. Super, ajde, idemo next. Ajde, sad vidimo ko će da uđe. Papers, please. Republika Lesrendi. Pa dobro. Samo se poklapa. Bar ja mislim. Da treba nešto da on donese entry visa, tako nešto. Nije bitno. Da, dobro, lepo sam. Ok, ti si Integrija. 82. 11. Še, ćao. Da, treba kliknuti, pa ovo. Pa ovo valjda. Jeste. Idete, pitanje can attender using an expired document, you must return error. Pa ako je error, nemaš drugi pasport, nemaš ništa, ćao. Idemo next. Next install. Super. Dakle, ajde, dobar dan. Obristijan ide do 80. Nešto mi tine, kako trebamo, ovo pa na njena. Your parents can change and I don't know what to say, it's me. Pa brate, ni cvike. Moli! I evo me opet prosim nešto na brzinu da obavim, nego nema veze. Dakle, mi idemo da zovemo next. Moram se čas nešto da obavim, nikakav problem. Dobro. Papers, please, ok. Aristotski, Kristijan, dobro, znam da je isti Kristijan Aristotski, 83. Pa, ti je dobar. Šajtali, koji si propati. Bilo je moće da nisu oko izmišljena, nego sve ono lepo odrađeno. Papers, please, ok. Da, ti si Republika, Boston. Obili smo Boston jer rodila je njiva. Majte te pustim. Ko te je? Very good. Šta? Puškac. Aristotski da se sređi pa... Brate. A ne, ovo je samo ono bez kape, mislim. Wage Madison, Paradizna, Aristotska, dobro, znam da je tamo tu. Evo ti, što? Dobro, ajde, next. Što je ovo? For all your fantasies. Otišu vi tamo. Antegrija, Outer Groves, sad da proverim. Antegrija, Outer Groves, dobro. 83 female... Evo ti prođi, žao mi te. Next. To sam pogrešio grad, mora, nemam pojma. Very good. Traži papire, very good. What the fuck? Ško je ovaj bre? Ja, znam ovaj deo, ovaj baca sad bombu, ubija ga, pa... I ovaj ovog ubio. Ko je? Mem ti koja scena. I kraj dana. Kako sam susra, brate, ono, samo odjednom spušti, ono. Sad, nemam ulazak zbog onog teroriste. Dobro, idemo spamo. Dobro, to je to za ovaj dan. Vidimo se u sljedećeg klipa i ćao!